Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kalau ni, pet, ngamkan overall, ngamkan bit, ngamkan stick pang konstitusi jong amo. Tapi pet je kedai government. Kumba kalau mentang anum kena ya berokok di department dari atli department sekibayo. Kali department kalau kini government kalau very vindictive. Mut ke Kput. Kini Sorkar ke Kput. Kamtam ini belum bosong yang persyak kan. Don kata di department ke Kput. Fi mentah penpet. Ngangau konstitusi jong aku local MLA. Teng ki wan ki inspection sini tayo local MLA tip deh. Ki wan ki naum hikmat ki wan ki candidate ki ban long ki ban election ki wan maki ki hijack ki ni development schemes repair. Hindi ki development schemes ki dong tang po sun. Ngamun ay jiro yu katon di department. Kiba kila tristom sisa. Ni don ki department pan. Kiba bedon ki ministers kiba kamdan bor kiba ki ailat ki wepat kiba long ki potential candidate ki persya yang akan bakin hijack ini schemes kan ni wala kata ro mele la kila pun development kadi jimun to jumpai ba kamile compare no problem kat la kila pun wan henry umdi tang kular rupai ba kan perform kan tapi wan ban kular dependap ya kular Umdi tak mencuan rak ke engineer, rak ke officer, ngan rak usnyang, ngan rak mesi, ngan rak ke belang, ngan rak ke siar, ngan rak ke surok singkin. Pendap kular. Umdi mencukular tang Paidbah. Nama boleh lasai ke Paidbah ke non senga. Ke dong ba senang surok ngan lawan pet mu engineer. Buat away UR, bapa minister. Tengah ngalikan semua mentara lawan away, ngalikan semua. Tiba memang badibet ukuan budin itu benar-benar lawan pet itu terau ukuan budin itu kamu nong dah umdi bang kuat ban duplicate ya ke ba we breu la lek haba we lawan ban lek semua pendap ya ka kular jong pikir tike benar-benar bebed ke ba budin manga kan budin namang ngitip ke proses jong government kamdi ke busuk benar-benar ke development scheme ke simpor Lagi central schemes, lagi state schemes. Kumulang mentali tinggi lagi bang state schemes di bunyi long zero. Nalu bajok dengan apa konstitusi yang ada kami kayak gitu. Lain PMJSY ke bagi central scheme, ke bagi surau state scheme itu zero. Kam don e. Te susi ban so ni so bagi konstitusi macam berpar. Kemudian apa ruling tiga yo hi kenyan sweat mengiti shooter kong raw no